Ko enei te wiki tuatai mō ngā kaitiaki au o Ngā Tāngata Tiaki o Whanganui, te rōpū e tiaki ana i ngā rawa tiriti o te Awa Tupua. Me tūtaki tātou, i e tai atu mema au o te tarati, kia rangona e tātou o rawa tumanako mō ngā mai kei mua i te aroaro. Ko tāwhia o McMaster rāua ko Shina Maru e tai o ngā kanohi au o Ngā Tāngata Tiaki. Ko ngā wanaunga me te awa rāua i wakawetia kia tū ki runga i tēnei tarati. Ko tōku whānau, te whānau McMaster, me oku whānau katoa, te whānau Rau, te whānau McLeod, me e tei o ngā whānau, ngā memo te whānau Crib. I poipoi i aki ki au, kia mārama i te tuatai, me pēhea tēnei ara, kia whai. The river encouraged me. At my heart, I heard the call of never when we're innately associated with our river, and when it calls you to come and heed its requests, you put your hand up. I have been fortunate enough to come to te runga o te Awa Tupua, and so there we have the opportunity to put my hand. Ara i te wai